palungilsil sel mararbek la adro huy akmal mrenga sulem el buklamo se pedel motma kartial ngia program ra kausi saak tial kausi saak la tiai giden klel tial show kausi saak la asbed go osper ni entara teletai el dogi tiam mongit triar togol at adal ngara kapalmen ngara blu mata tamat talat el mertiam usbed lo osper ni tial ukmormen saud swir mal ubeng teletele la urior marara blu el ngia mega angger rak langar kita arbek la adal belau ma el al belsel yang bukla mo sebe del ngu sel program ra selobis ra anti human trafficking office el mun betiang mar adrir metangartiam sel los penil te al buk morosi ya rock street tirgel matak ra redel tialobis ma program sektir marara blurela tial anti human trafficking office abia kal ngia katengel metial program ra kau sa akla tiang sera tiang nomor kerra ongerul boila emdangi sel task force tiang gitu lobi sel name tetire kan lo seberir buku tiap program ngu lo otira buai elang ngelar ngu del lamo tiang lobi sablam katmok lamornya yosang arni marat lo rior meng ketua bukti del mo rock street tirgal at tir tauta aureor ma program sera anti human trafficking ra blo belang mangarti alo bangge tapi mo introduce ra ngel Miss Jennifer Anson el nga anti-human trafficking coordinator mong sabi lang ati ang magyutiang yang buk mo o show kaya tirgal terul akan kada mo maliap program lagi Jennifer mal masulang e kambes tial officer ka mama anti-human trafficking office tiang ulmu sera February 14 2018 through executive order a presidente ng Lorita Gidal Office. El angariya tewal adal ngara tial office nga gel coordinator yung ngariya terul investigators mawanal outreach coordinator. Ngay gida weekly Antonio ngay gel lead investigator a office yang gel imora investigator Norman Victorio timnakan sa Elmer lang engkang Jezrey Alaus ang kayang gel outreach coordinator. Wan saule Jennifer kali mo ay sila setial anti-human trafficking ng Rep Trangaral Ministry ano bang bukila ng independent Tial Anti-Human Trafficking Office or AHTO ngaral sila Ministry of Justice. I see. Tara kora program ra sa ministry. May say. Kira tial sel gumes tial anti-human trafficking BS lurio ra blur belaw and the issue dia kal BS issue makat katangan to ka issue la ada well buat lobby sih kata ada tu lang ngoleh dem darmeng sa ada tu ra especially again issue related to moral foreign laborers ma hindi kaktio ay sila siya kami aware about the nabalik tiya program ni Farmer Alcel kami mo ay sila siya dito sa anti-human trafficking ang tiyang ngarat to ko So lang kambes. Nakura example at sumang karing El atyal tokol anti-human trafficking kada siga igel human trafficking igel cases ngania elements ra human trafficking ra alsel lang within igal case ra mga nga arwa baby ra crimes and then ka igel elements ra human trafficking mong igel mo rep ra labor trafficking lagi ka nga involve foreign labor human trafficking ra human beings kulak mo waset ka malara human being almay ospe erni for your benefit. Say the definition ra human trafficking. Ka ngua human almay ospe erni most of the time angkal ada dia kal sual merur tial luryor loruringi and then benefit ra kau. Say the human trafficking. Ngwa ngwarang ulme mong dia kal sual ko ra mali mo merurungi. Ela sel sa human trafficking kapag sa labor trafficking. Marwa sex trafficking ilang fall under human trafficking. Why say? I see. Ela melat tialo bisra musyal wara mo musal uldas behind tialo bis.
tiyan obis ang lakat mokling ngaring ya mara lay gay kita dal ngareng malu terlamal ra human trafficking el maral moklom lamorni special attention ra abren tablo belaw girel. Well, human trafficking has been happening for many, many years, hundreds of years. Slavery. Human trafficking, modern day slavery. Kataw sibay rarat. So, El Salvador, it's been happening for many, many years. Din dirga ngaral do rule girel. And the reason why was saying it's been happening, trafficking in persons report or TIP report, US Department of State, Belao has been classified as Tier 2, meaning meet standards of the world, human trafficking. Ti gamlo mention rati lagi the tip report, trafficking in persons report. The sebe karna kay October ni. Last talak mo 2018, el report na events sa 2017. Mak ngara ko ra mang since gamlo bro grabe hal ni Google si ngara ko ra kadang tier 2. Sel tier 2 ngara bulbul. Sel suma US Department tamla classifier bela si you are a tier 2 ka. I can tell al tier say kita tier 2 kada kalsak la. Well, ngarinya 3 tiers. Tier 1, which means you're making efforts and you're doing something about human trafficking in the country. Tier 2, you're making efforts and then it's not enough. And then tier 2 watch list, which means you're on the verge of becoming a tier 3, which is the worst rating that you can have. Say the tier 3, you don't want to be classified as a tier 3 because it means human trafficking, nobody's doing anything about it in the country. US State Department tungkol to report tier 3, ito ba tier 3 kada ngaya tabat-tabal ni? Ngay say lang affect ra economy kami yung ada mo din say ja abuna balu dahil sa dal morni our employees sa dahil sa rin mo order dahil balu lang kloa human trafficking dahil ngesol mo other traffic mang affect ra economy. Ponder lo sa US State Department magaray make that assessment. Sa ang obisa ng ko para cloud calculate. Every year US State Department send a questionnaire almora each country. Send response al mortal questionnaire determine ra tier rating or how. Questionnaire adangu and patoka questions al masaw la amar cases activities recommendations ra previous report na take into consideration. And based on the response, U.S. State Department rating was say, oh, you're doing a better job than last year. You're not doing anything, therefore, remain the same. Say so kita mastira information it tira rate dergid. Di wana question yun tip report kasi ablur belaw kami mention like 3 tiers. Igal 3 daw ara classification raw sing wala performance belaw gila anti-human trafficking. Kita melatal nga tier 1, ano mo melatal nga tier 3, ano mo kanti nga tier 2. Ever since I'll start the October tip report, belaw nga tier 2. Tier 2. Nga igel momes kung specific metal tip report sa kikara US State nga igel momes ang girel belaw gutmok la kadang mas almora tier 1. I think we're doing it now. Okay, I see. The fact that ngani Diagidal Office, Anti-Human Trafficking Office, ngani Human Trafficking Task Force, ngani case the prosecutor niya adang wa sentence 25 years, ngani
cases pending ra Office ra AG to be prosecuted. Kadam larulia National Action Plan Belaw on combating human trafficking. Ayay amne recommendations ra ikal previous tip reports. Last year al year kadam la start marula. So last better we cannot wait to get the 2019 tip report the MESA performance survey. Auril ang siya almalmuto mo chat sa task force na kami mention ni hindi ko kasi aklimuto lang sa human trafficking kung nasin kadamasaw na hindi nga program ra office ra tiagid anti-human trafficking office ko lungot mo kanil mo ra buhay elwal ko OI sa malugat ko ra my information ra tiagid tiagid ko ra human trafficking mo ra buhay mo ko ra buklakar kinel nga program lo ay We say ang gaya Jezreel al-us gaya outreach coordinator office mangar alel marula outreach mora community all si sakrar adal say ngarang human trafficking ngarang igel services available mora adal victims na human trafficking so din ka there on board last month so she's still getting her feet wet. Okay. Kung dia adi lo ila pa kira taragil mari kami mo kara de wise ti ay gidal understand the tell sa dia ay outreach program tial lobis kami mo kara di skila kara di baby ra apra aurior longot mo kanit tial outreach sa office ra anti human trafficking man sulang kambese naka akandala outreach programs sa mura community. And so far, I'm not touch for school. So, gidila ka labanggal sa group para MOJ Educational Outreach. No sa mamalomay sa high school. Dila kaltag no ra misentir ako career recruiter. Maging mga daturang ra school. Informer tir gila bulgula human trafficking ma examples ringi. Dila kaltang ababira kalap sa ngel al sugumang tumutaw trala at adrabliri agagi mle advice tik busalba tumto ka madngi nga family ta sa el dira kalmor sa el adrabliri sumbuk nura trablu man aga kimo nga dira kalmo start to legal bebira state el try to schedule meetings maybe good time in the evening malubang during the weekends mamalmong yung mga adu irtil girel human trafficking dira kalsual mo touch ra just specifically Bangladesh community ma Filipino community lang there's a language barrier which is why I guess hindi ka maladal come forward lang hindi ka like many as translators available mo try communicate and use the resources we have to get the word out. Sel layay gid for school o labor ni ay gid ako tel outreach la pakatmok la ako ra kasi sel oba mo sa tial human trafficking ngara ko ra what has ngara ko ra gid ngara the sweet ko ra the sweet gid tial sera gibay at school and we onok mo belak mo sa human trafficking has been the case for many years hindi ka avid smoothie hindi ka masaya da mga tiya basil topic but ela toger bulugul ma examples ringi mong mga gayud mang agulool ta graphic photos gidel to display of mainly mal nga community wa forced labor prostitution ay gayud ako lang to display that may gayud al ruler ading follow tiya gidel category. Arat to file a complaint lang officer ka o more officer police at tira forward ng how does your office work on these things? Ang sabi usually other complaint girela labor complaint we say but the more labor office so mga niya element human trafficking labor office refer tiral mera officer ka ma'am. Other direct mora tel pala Micronesian Legal Services and file a complaint etira refer tiral mera human trafficking office
our other direct morablia police to file a complaint, marbulis are referred to the mera officer ka ma'am. And then our other directly walk in our officer ka ma'am or to den one mel sorry mrula ka complaint tertira. So ila igil mention was igil element tra human trafficking. Let's say ana mora labor to mesering. Kam sa ita beber example ra lo say I'm sure sel mora mo ra outreach program ko dire lo say employer am karama employer am karang kemolt mau tertian la makrabi om das lo sem sel lewa ngara kora beber kora case examples program na mo Alakun sa material sa case examples. Gira del mutter mo smodya wala human trafficking na wala wala. oh Gira mga human trafficking shell totoklol mutral shell tokora ulara o mga blad imrong imlara hadan miuro shell bukti dosada labor trafficking. So la example o shell sugum recruiter adam ra malu recruiter employee ka ra model bulu imrong kam no do mo ngarnya communication na dalong lim kam shaw du del ngarba blu do matlet tele la brele la watia gid ngonge imrong shebol mer bela ya le me ya ge gid blem agria de galnia kam artab tra urior nya de gal blem agri ringi imrong ma do ringi mom do ringi de gal marshal do de bela agri mo bla mer dir mer bela melangar bela urior wala katte le de gal de نقاشين موت المرة بالوال من غواب لا لستا يمرقوا من المول من المرو لا جاي كده انتقال سوال المرو يقاوا تيك على بنتك شريني ما نرجعني provide a service ما ممدو زرني مالك شيء كده ترى برا بيشي كله لوتيلا عليه إنيا هذا قدي الليبر الموت المو بريد المرة الثلاثة Auror jauh orang di mokornya gagi dele prostitution, gagi dem gagre gara ke TV massage parlor gitu dem happen. I see. Ela sel kom ela tial anti-human trafficking ang arnya ela ka pulis mengarnya investigate sebab mereka arrest sel bukan ketlagay sa mara attorney general sige da sige ay gagid kabla mention sel anti-human trafficking task force sendir ka exist yang ara purpose Asal Human Trafficking Task Force say why al got el really president el gira tagid el tip report. President may establish a Human Trafficking Task Force sa October 10 2017. Tagid el task force amle relel mru ra tagid el National Action Plan relaw. And tell task force meet every month while advise anti-human trafficking office the review ay gal rogul cases o mesel wasing ra real kat magil advice ra other office was elang gira dal buko real gira lang na ngara ko tel ay kel cases albang na office ra human trafficking maluang ko tel the greatest number of complaints ang labor related ang alung harap yan. Last time I shall report tali mo la mal di labor. Ngari nga dostang ang first sexual prostitution hindi omsin rin nga labor. Isel debora tora labor ang ngaral area ra labor akora ka loon mo tay. Loon akora salary issue Agagi del illegal recruitment. Agagi daman. Betul kalau saya gimana bang lah. Ta malar adra muda bulu malu tadi adrir. Agagi del adra muda bulu malu bela. Maksar tira adra bela. Tapi di adra muda bulu malar bebil tira me. Promise tira mengarap bulu tu manggil ulur. Alamen jaga beli. Temu meralam nikluk lagi ulur. Walgora
mengerger ada si emulsion semat dia matame tutak temora labor measure wasel issue human trafficking mata report ni mani matlo communication ng mama labor ole bebi rata megal digital element criminal ma labor amo aiso iso tira mustra civil mo mo se criminal aspect tir ega delegation om sidring atokora bawdo tamalas milsere lala kagi ibutu tak criminal side I see. Ay kel tokoyra human trafficking sebenarnya pulau say leong ablur bela kada maklo a number of foreign laborers sebenarnya ada China, ada Bangladesh, ada Philippines. Wala mal rampant rangaran nationalities Bangladesh. Abuto ka issue radra Bangladesh. El wangara luri orang ngara construction household chores. Basically report adra Bangladesh trigel ngarbela amla adri Almerbela almebulora kadinga la bulora. I see. Kira trigal Malaya o ay setiba sengara bulora au mega bulora. Ya bangara ludo da ludo. Ya merkong ending kira malhara ora aranga krawak lunget jagi ludo. Musbe dermula ba belinge megame. Segi tangara bulori re kaleng morabang ke kaleng radulongli. Yodru klise ludo del mei. Yang ngartiagi de ospera tergi ludo de mergoe. Rekula ba bilinge le odul kli. Almet ya lurur ada al lurur belgire lurur. Ingel amla mangadu ay gal bibira lurur malu ta adar bela. Mal men kamo adar ashes al men kamo di singara klel. Ay yegi de omshin del teletra de longli da gel cases sa Bangladesh. Kerdi ngara blu betok ator dense. Kata men selasi. Let's say gal betok gal store Bangladesh ma construction work oil ngari telang ada dia kal kiri dun assign more say kita lurior and it end up ngari kita whether it's their own doing or but they were told to but siya kung karam namin siya ngari aklamari ito ko yung ela selbe men report triga kita mlam ber der bela I see mlam abla I see selbe men report ke umsin temlam mo Tauro ragagi del construction, malu betul DH, tengah ragagi del stuang, emen medu. Michel me, kota kasadri, kas temna ragagi del uru. Din dia kal necessary ragagi del uru lol problem uru malu. Mode kate elir mutmo soisu ragagi del uru madiga mode ulele mutmo ameri. Porti almet employed ragagi del construction, malu TDH tasa contractor ng logyo labor wala kalmul yung temor construction motor mengere ya employee di harawa SS tax kamla earlier kamla mention sel KTV bar siya ngara masal ano kalmorang mala natin na message sa ni so that's involve sex trafficking kami mas mo sex trafficking what is that sex trafficking illegal trafficking lengaringa o mga bladra halsel mo rim mo dalak le maada mo umrura tagi del tokora liway ngagi del lorim ragaw kaya mga yung prostitution hindi nga prostitution human trafficking sebel mal kakaroso to prostitution na sugum tokora albul prostitute seguk trato ko ngari nga bumutaw tering di prostitution ya sugum mo isura human trafficking ka prostitute le ngari ori merkaw ngari odur ragaw ngari ragaw malu ngari nga odalak malu ngtak tel mo mamru ringi adam ngari ragaw Kata Omar terkau transport terkau dolong ni lah kalau dulu kemudian bahasa ini tidak. Asyik endi suku motor orang, suku prostitution involve motor orang.
Yang او 18 17 على كيلو يوم لو دي على ديلتير تبلو المارنر با ترجع يجي لو تراكتير من ترافيكينج دي على سبيل عن دي تيبرا الا جاي لجل فورا موغري اريا راد نون لا ترافيكينج ما هو تول بروستيتيوشن نجي ده المال ممكن ngari active investigation ra sex trafficking era officer kami. ما يصير يعني لا happen before جالو بيس ngari pending na agar-agari one day kayo trafficking sex trafficking. Sel convention na kagari ng sel bungo sel tip report. Awan ra lolbor niya sa State Department kasi wal ako kita wala la misisi one lenient when it comes to sentencing. Is that something o sige treta ng tialobi sa human trafficking dire lo mesel girel address tiya ngil issue mo sa the race at tier gid mo tier 1 Sa hukta ka, controller ka mamilgiren na courts. may sige Daga kami siya di bok dali baby rablu nga besin mergi di baby rablu jal anti human trafficking am katatal nga ni lo ni may sige ma baby regal trading adrang mo dula mem ta usisak tamlugol wase ngirel rung tial task force may sige mo siya la human trafficking tamangali vela wase bomo sisbra radra lawyers ma judge ma tirgegi nga adar dalli ra sila gal tokora karil mo tutela alla mabol tawdas hindi kala adra ma adra karil bolo dinge albul nga tirgegi the victims Michel Buklobor sel area artir melomi elong titel sentence ilang ani selu de suira berredira victims nga sila gagi the situation mel delegable affecta decision artisel loro na sentence sa gagi Isu other wadi ela chen fera mention na si office mo sa February 14 na 2018 so mlamo tehman na mo I'm sure abet ko dir ko lumu dir ka BPS mang lik ko di so kalon ko since then ang ngari gay siblang katmok le mlamo ra court mlamo ra court ta ichim la base ra redel telobis yang ngari conviction di belakang alu kam ka di miskit say gitu siasi oh tang wai sengan nga lebot televisi nora karkari wal ba adra Bangladesh lo tutak let elang kalbus serve 25 years imorgo odi wala lagi gid segi del hotel gay sengar nga 6 ala kalwi del petning na pending oh tumlo parang ali ang sila adra lagi hindi ala albel merkap tan mustatro uligi seged de mira temela karkari ti enya report ta madri ko marami so era sel reporter officer anti human trafficking ako la ditran mo understand that yan process raw ori ela ngari police ngari atalala ngari outreach sige la mo sa Dios en kora mo orrun ende le kom todo mo la atara chat sa mo sois sa yelo kora workshop pa ako galo ay sila kasi ang mal rational behind Televisa in reaction to would you say that it's in reaction and more sa US State Department tier report tip report I would say yes. Without that tip report, then adim nakal Bornya task force, adim nakal Bornya obis. I see So probably yes, and reaction and more recommendations ra sila tip I see. report. ela bla do mo kadam lam mo dengan wasing problem ni maral bay ngari ngari I see dia har problem dengan mal to kala mong ela bla do mo ri mo desal wasing bay mal to ri kadam mo mal swar wasing dia bay mal to tre ri I see kasi klambada ngayon mo sa kalamutan mo sige kasi maybe radical cases alabi ko sing ada kal understand rala matom das wasing CPL
Di wala kasi hindi akan dia kalsabi. Siyang man meral betul ke social game bangar el anga tirgagi del milar adal mei ada kalau lo suara lo asing aiga mukul ngalo sala lo asing mogi wa التركيب الابلاد مقرد هذا البلاو تاخذ هذا العمود بلون بلاو من عزيز الانجليز من طريق الترافي شو مق والبلدير هذا النربا بلدا بمورور ان شيء كده طريق الترافي Nice. tergal di employer mawal karngil mo kora tergib kita albulel mo kora ngot au zudel dia kal na dia kan trak tergi di mol wa shay di mo maishu sem trafi mong tebto ka dia kal lo suar element terga gitu di traffic yang ara alsel misel do tu takartir taman mo sebakan di mo kora lenga Sige, Jennifer, on the area, yung awara mo outreach sa mo telam ketekil mo rabuay ra alla mo. I I see. see. Hindi ka adal ko ramil play ma ignorant tuwa sa ignorance was yang ila. Sen diregal. Mung lang ari program ra outreach sa mo ra community isa ra school. Oo. Nga timo mo kada gabak state mo schedule availability أنا سأعمل مون مصادق أكيد لكم elaborate الجيل لا الديرال متذكر مون يأكلوا مثلا يتيك مال سيس برانغ أكيد element إن أكيد possibilities مقلب سنجيل يعني بقولوا outreach إن تقدر تلو investigators أو بنجيل مون لتوم صادق investigation elaborate المرة ولا الديرال. Jennifer, kami mention wasi terkait dengan adal balu, adal kalau misalnya singal option services ang arni, kamu kora elaborate ay kita na bisa mo sa ikin ngarang klile services. Lang anti-human trafficking office ngarinya temporary shelter ni. Right now tiang di basyo sabela adal sumong in danger life ni kirel taw dersel ngari ngarinya basyo sabel morni. Temporarily kita o sikrolel waseng kada Woolmorger el safe place kada makarado readra kaisringi at least ngarinya basyo sabel morni. Other service agi sabama mal lawyer gala labor office place rangkal adara tarawrior PTP unsab el lawyer mudulaw do the kaisirni amra el maselbol merga kaisirni sab el either soldin ngara vela lawyer or sol mutul man morni. So far that tool services el game offer temporary shelter temporary employment placement. And all time tagari ang temporary shelter. Yeah. Hindi tagari ang temporary placement, job placement o sa. I see. Aigel ngarangia aktir nga sira tukoy buase yang Tera Bangladesh, let's meraih di orang kami, wasi. Jika kami hire lagi, kas berberi abdi, elaka orang elang hire nga, let's nga kana Bangladesh. Elaka kau ke trafficker, al suku mengakadim na kali orang kami wasi. I need to earn some money on the side. Can you hire me? Kas berberi ngamli abdi me, kau bude. Seng Gaya kita agar bela no special service ra offer ng kel adra Bangladesh ang sebel mo malungot ala sel butaw tra alla ra human trafficking anti-human trafficking. Akumulasi yung di violation na contract ng mga labor. I see. Oo. Labor tara al-adma al-narir hindi jaka elementary nga human trafficking. Jak sila mga blood. Madaksil lo blara maulak takta mengurul le korkau yakam margir sel kadmal qadi murah mal basic tiko spesial gitu kamala malbodo ba report me sois mugadi di omu lang asya gitu sel laksay hindi kada sa mal mo sois bra sel yakalo kol di
Elang kamu mulukol wasigi tengahnya akura isu sa la labor ngarinya tamma di fara contract or lang ngarinya angara clear bukti dong le employer ma employer ara labor ako ngin lang ngarinya se na obes at dire kal mlatiang tam sa dari kira between two licensed employer company yang aramo kan timle limited mura construction worker ditemla expander ni al sugum adi ngartiang ospera atra kamera sa amaruda igama laku igara biasa yang kamera men ni metti ma ospera something like that ela sugum ba makul wasigi ko ma da du arteru le employer ya kamu kamera men ko mo speri ni mo ko ya mo do dring ngasigi del contract di urore di tada ya ga jegi del fulfillment contract mo wablam al baldir isigi dinga ba shemmer ela al sugu manguk leng segi dak to kodoreng sengi al wasit ada bangladesh adire ngari sel contract lu ni ma employer tir ini tega dire kal sorry ku mula project rasai de manguk di under own it ta mala gitu project rasai di ela al sugu ma atal sugu ngara akati play kal kadi scenario al sugum sel al sugum employer ma suma ka employer chesre ya employer ada ngot al belu yagi at adu tulong lang emergo nge yakko ngin maurior ratara employer engal employer mutaw tra human trafficking alung di labor issue ni ulak mo atil bring this up hindi kita kanti ka wate ngai nga kada kale nga ngalagay ng mga rang plan with your permission ako ngalagay mo mga suga kara also ikseng mo karang segal nga kalungan kay lang mutaw tani alu ba ka wala abi malari mutaw tani alu bang ng labor issue hindi kalbol human trafficking issue labor issue Shelo sanga garnya suma reporta di milimat temera officer mama akmo kora itu kyang labor ngama ya ko mission kala do shengang lori melmo dim le tile mo al sugum dim la shwale en issue la labor te di mo mission contract wa se kom la bale ndi sugum ngi agilingel mo bro ndi sugum ba le tile ma lu kora agurushi mo comme la ol baldir mo mo dia actual mururingi shegi dinga ba ma issue mo akum dashum la hoisi e beto ka gi den gora great area gi bom shishbra alse mong agi bom maradra echi ang adlo di akmad mo ngogel ba shega mal ngari elementar mo merengi dia kale shebe bira ta mo gora ta ko dengan wasit yang maldi labor bukti kama madang gora ngarinya yung betul situation na kada mo ka-react agi dire kan mo o sigra hadra la alme mata makataklip mo yang man di seldo sa to era labor ma as it relates to human trafficking ito oil mo ngua Bangladesh nationals Bangladesh silme gati makwasi tengari yang bela under investigation or television direct momes la investigated tigil la anti human trafficking gora achus muna jagi del isi ngara ngari tengari adra bela gora achus muna shel be birata min jaglo suare jaglo dengai malu bongoro mu dengai di option rata min jak sey da kora klam dengai ngi wase violation of human trafficking abla sisibra bebira time employer tamlahay ng kalat malu betedi shali ng gaji del ngarbela melang artilme detangarnya susumra sila gaji traffic isi na okay tiagi da kada masada human trafficking mak soal mutual morsel gora relationship ra employer ma employee lim trato ada kal bola understand ni ma ambil soal subi kita ada bela wa
Atau ngari at martala te tablo mo nga lagi tara huriping el may. Lalu ba bang lates el may kasi angka nga lagi even though pengirul may lorior mangara employment contract tra labor marogo hindi siya concept ti at bela kasi nga lagi. Magdablo oil mimok sel wasi moral morse mga suwi at Jennifer Rasersel ang magala dioga nga ngarang klel. Hindi nga kasi tiada kalau nga kontraktor nga nga kakiri ang lauriol nga pel mela ang kalmaasa malum rupa ka innocently ang wasin nga lagi maka kudri ilmo ng waswira at taranga and tin kal nga ka ko wasit to nga mar wasi malum nga kontraktor wasin dia dia o mela nga employee si bel mo complain mela ang kal maasa rupa ka kipit check silver nga nga issue mo ra aware kire ng ngai siya hal beto ko issue issue ra labor ang violation ra contract ang kaji del employee di ka logru ra ilmu de nga contract tem na mo lang mo lagi mo so issue ra al sel blabo lang lakal mo por omurusi madu mo ra atit mo ram siya ka dio duro ngi mlamo mga level ngi or mlamo makyo sa kal ngi ori mergin morsel niya din nakagiril mo ngira sila sige din niya bay niya meron mo magigut mo o mesering ngira traffic edi alsugo mandi complain ringil nding madingen wasya niya kagiril mo ngi todo ringin mo diak sige din ko raw tak tabang ng klelem sabi ang issue ra labor ang tadi mo labor di mo maklak mo na employer mo laway hindi nga malbuto kung may official lagi da tela report tit sel salvol bon nga orin mamuloktat tral sel sige da ko masoy I see. Dire kadire ramay sa ice lang albebi lang kadunga nga liga dalme usper ni ang aja kat maklise lugir morsil dolat kani mi kita sawat maka I mean gulgum nga nagtamo ko orang ulme ko ra kit pengiyak kirap telul yang sen human trafficking ngarang pel kagaman bagi titil nga selbe bila employer ma employee di mo ngari nga mo dara dolong li tumo kay bunga sa ring la mo ko dala seto ko ra usual control mo la simple aso ding selbe report mo la singa de ni ba set jam blol double teletal hanggang dim eleb ya nga mga eleb ding ngoring ringin bro rak mo orang nga atil sige debo dang titringil mo maringal ba siya oy nga ya kal charger murup tagi dulu ro ja halu le nga employer ori ringil mo ala til ngol budi sige da gidere ko nito ko ro ri de shugo mo tedim la ko mo la kay bunga sa ring e bol budi employee ko jakal sure labor traffic. Kita ngerti kami sa news ra Amerika ni. Kada kami sa tiyan build the wall Donald Trump igel caravan sa Central America man mera. Sorin me sois bra border Amerika. Employer ngari igel issue lo sa takani ara dire ko katte ka advantage sa igel kita. Liga mo sa apek patera klaro tarak mga rak. Bangko ko ram tatkara to lo sa lagi daw border kita adar belaw gokti akal related ma labor tin sibela adal huwa tara adal mu ulo sibira border belaw akora tayo takora human smuggling or ay kan ngarang gok ngara officer kami olo me sa igi ngarni to ko do mo mi sagire ngarira 17 Palau National Road di adal belaw anti-people smuggling and trafficking المادمشادا واللؤرة بلو شد مو عاد من الشبي يجعلوا بيها مرة ولا المرتبة بلو ومشين ركتان معهم التمرد والشيء ده شو ما قدر هذا مو وجور لوري مستير مو وجور ما له تمو بشيباي تمام ركلين ما قدر يغل دمور تشيء ده بينس 21 Palau National Road الانتي بيبل سماغلي I see. لا يشورا ومشين الإشور كده التايم ترافيكي تيجال
mesois berabelwat ogi amra rolle Mm. mesois berabelwat minta hasal mal issue madega agim kora encounter din dirga gi momesh mawdul ay galjal ro mega da mangaklel din gomrat mum sebel ngarni logi ay gidan mo adu lo yuli murattara bulu teknologi amra rolle emrogol am ngarger sey gidan Ay ke ina aku mesra igale uriora ay ke night club ngani tirga kita let's say tirga kita kora tiga prostitutes ani ay ke cases na before dire ngal other bela no motu tak girel ay ke mo to no sige mo angara tetel cases ay ken mga sila amutaw trala yung human trafficking laws ngani as emil ko rasir human trafficking au degree o mau degree ngaringa first ma second ega didul di class A felony isi el class A balsela la kalu de ma 25 years up to 25 years maximum of 25 up to 25 years ila sel a labor trafficking como labor traffic okay تجد first degree تجد المقابلات لما لا هذا الشيء من بقول هذا على المرة الجديدة لو بقولني ده هذا المقابلات ما هو جوا كلوز لا كلوريم لو جوا extortion توقع blackmail deadly force لو جوا جيدا مشويش برا first degree a second degree تلقى له benefit ديال الترافيكي على وقت الترانسبورت تماري أكلوا من الكثير لتشين قوم بالي لو تشيش برا هذا المي ورور الترافيك كثير يقع ورور الشل قوم بالي الترانسبورت كثير إيربورت المي مرة تدري مرة جيدا لو غاني لو ورور تقول ممرك لو ورور كمو تعرتيل مي غاني أكلوا من كي مو بفور لا second degree ngana from the ngir ta gidel talatale mo ko no seo do mo tawro al sel ko mo represent gi semen dire class e felo e margo nya barnga ge gidel e ngar ngel de grel mshadar wa salari dire lo yu a digril lo mo bladra do de la ada قبل شلا دي مولتو شكلو من أولو لما البلدين مالا هذا دعم مزوجين ela tiadi lo asial sugum aramora abril otru mong engage dal abel lo mang haraw mom iwayo ngeng sen mutak dan mutaw tra lula human trafficking ela kada guk mamsadra segit selbo do sisbringin prostitution ma trafficking ay kamal tablol ka karon sun to koy ngari mo ru da tulong le kiretan ma me sangra wira do tibir mutiang morang ral mer mam ya prostitution omorge lola ba to rali wa sex al titil bir armun ma dushwele ngar al selagi dia alge gare mal ngar 17 argi le c'est prostitution ala kalwi da prostitution ala misdemeanor malugum engel taramotu tak patukra prostitution engel mangale ragaw me maguro lo mangel asugum ketilbir arum me mong kom prostitution engel lo leger ragaw me mong kaw no di kong según magi mo soy sobra halse gagi del prostitute amore me numero terto seguida ngam traffic seguida como masuk isi berhasil, seguida lori bel mau letak ma oleh kelomar tertiri mendia betul dan mau isyarat ada mengeram ru, malu betul dan murar polis menel, ya kelomar tra tiagi dele pasport terni mendia hasil suatu, aja gitu orang mengurusi mengesek seguida como masuk isi berhasil. Esel gimmat tutak, ya kita tak aja rogul charges, menmut regel dial
human trafficking ngalwa prostitution magi charge ringin magi orang litial esero Sendo sa da trafficking da blon sa da ada ada blue. nice Ngari trafficking cases amang Palawan sa labor bulire tangarang pel modali. al victim kala ko victim dirga ka mal Para mo complain do obis. malu men dirga ka ko mal sali de tu mo ngani lak involve ni tang la ngarni ya ko suar mo Din sebenarnya other bela memutau tran ulah human trafficking. sebari de al sugum ta sumeringa ngirin mo taw no abai dol gorni was trigal adre bela to sebari victim o en sebari victim whether yang labor to kora urior malum to kora sex trafficking aun magi dari mal banggal kagi dele outreach program coordinator ma mangale la school blue ladder rogi to mesra activi o se shiftam ako to clone sex trafficking rangal balu ra isyan malimi sit mede aul mongora maklo isin mergit tirgal rangal ke mara school la tega medengai ga to mesa internet tamam la ol tap to tir sebebi rata mendalo dengan bahasa gas wel du berbela ending severely victim whether to medengai ta understanding balu bendia mal severely victim nem arma barden dis elim jadi elim saala sumuga emergong yosi sebara gagidel tokora a prostitution yang mengarga ka yakap makasus mendingi dia kamu bahasa ga itu makumdas yang langar ngir murtra long le de al berot lu minta ka ngi obis kita mal bes lebih selma mal makasai ndi gumra lu asya ga subel du ela egal internet ta la ngadire ko la mangal era arangal krawai jigit mendia ka logol telgi bil time ala ka shahmal mo ngi mergi ta to ko da mo bang lagi kita dura To ka viral video al maray leng subel mo ya blackmail ang extortion mo ya igi kita telital. Kira di madala melbungra temet mang Jennifer ndak putial un Moscow gora momtel kami gora kmuikel gora mau lebong tekingi we wala asmira program ri. Komal misulang tel obisa mandir ka BS magi dir ka masu magi ospea ar other ablul direct lol musero ka mam mal sumangariya ar other ora omtas rase angariya human trafficking or di ngariya sorry loker mal sabil di odengwal mora 488 4845 mal ubeng cellphone 775-4066 sige del 775-4066 saya waya hotline 24 hours sa bedel loading one morning tel 488-4845 Monday to Friday ra 8 to 5 sibira other loading one may report kamal ubot na di oger Ta sure do sel gol le kong low ice yang sabi mo gora kut makliakkel minta kabelto marti akkel minta kabelto ang may say tel obisa dagi mo color ID mendagi mo dangalia wasentanga o den one man of course ngarisel ora confidentiality man makulagi molto tang clear other especially sa mga victim kami aman masaw tere National Office sa Anti-Human Trafficking Office. Kung klamo sa bedo lagi tel program ra ka sa akle. Tungkol kumlang maurerir na mo sa bedo loger a bebi lagir. Digel gari ka dia kalngi agir. Ak modelo sem beto ka agir adra blu etir lagi den la meskita number tir mang di mo lo icon number tir mga como mes. Mangarnya agir marraw reng lagi tel program hindi ka program la metu. Sa amiulo dengwan mora office ra anti-human trafficking task force malu sa office tira ngara second floor ra sa office ra civil service pension plan ini ang arserva pedra palaris sa amiul mo sistema ra urior sa amiul loger ager malu bal ko til information sa amiul selo battery din de segi dia program rigi akmal mrenga suli mo sa etan mga program sula